Встречать тех троих! Давайте быстрее, быстрее! Рассмотрите каждый угол! Ищите по сторонам! Не могли далеко уйти? Папа! 1917 жылдын февраль айында Николай II башында турган Орус империясы төңкөрүштөн улам кулады. Мамлекеттик думанын комитети тарабынан убактылуу өкмөт түзүлдү. Бул учурда большевиктер менен меньшевиктердин ортосундагы саясий күрөш да күчөдү. Ал эми Түркістан генерал-губернаторлугунда, азыркы Борбор Азияда бийлик боштугу пайда болуп, Алаш Ордо жана башка жергиликтүү кыймылдар автономия алууга умтулууда. Ошол эле учурда бүгүнкү Кыргызстандын аймагында үркүндөн улам Кытайга качкан кыргыздар кайрадан мекенине кайта башташты. Sen benim çalsın. Vektor!
Что здесь происходит? Повторяю, что здесь происходит? Кто главный? Почему молчите? Как тебя звать, герой? Абдукадыр. Bayım! Bayım! Bayım Arvans! Бар бол. Тынччылык ба? Саар давал оор. Эл журт эки чорус аскерлерин кармап алыптыр. Өлтүрө өздүп атышат. Чаптыр. Мен аркаңдан жетип барам. Жарайт! Мен уулумду аткан ушулар. Куурадылар, жазалагыла. Жазасын алсын. Ай, сабырдыгыла туугандар. Булар жөнүл аскерлер. Буларда күнөө жок. Туура эмес. Булар дагы ак падышанын иттери. Жазаланыш керек. Мындан ары бийлик элдики. Мына силер кандай десеңер, ошондой болот. Буларды гана эмес, булардын чоңдорун да кармап, аларды дагы жазага тартыш керек. Арыбагыла. Бул жерде эмне болуп атат? Ак падышанын аскерлерин жазалайлы деп чогулдук. Сен эмне келдиң? Туура. Жазалансын. Бирок баардыгы мыйзам чегинде болуш керек да. Минтип өзүм билемдик кылганыңар туура эмес деп ойлойм. Муну кара. Булар менен табакташ болуп жүрүп эми бизге акыл үйрөтүп калганын. Жаңы заман орногон. Унутуп калган окшойсуң, Абдыке. Эми сен сүйлөсөң эле мурдагыдай ляппай деген эл жок. Туура. Туурабы? Сага окшогон ак сөөктөрдүн бийлиги бүттү. А сен айтып элди экиге бөлбө бузуку. Адилеттүүлүк болмойын эч нерсе өзгөрбөйт. Дал ошол сен айтып аткан жаңы заман адилеттүүлүк менен орнош керек. Азыр элдин бийлиги орноду. Кара таман элдин сөзү болсо мыйзам. Кайсы эл? Кимиңерде бийлик бар? Кимиңер мыйзамды билесиңер, айткылачы. Сен антип бизди какшыктабагын. Эч ким эч кимди какшыктаган жок. Көзүңөрдү ачкыла, акылга келгиле. Туура. Элди эзген Орус империясы кулады. Алар сөзсүз түрдө жазасын алат. Бирок мындай жол менен эмес да. Бардыгы мыйзам чегинде. Соттун чечими менен болуш керек. Мындан ары бийлик да, сот да, жетекчи дагы эл. А сен болсо ак падышанын күчүгү.
Sen dagы жазаңды алышың керек. Sen tüymөгүңдү tüye tur Okubаев. Эгерде сот эл болсо, анда эл четсин. Sen эмес. Түшүнөм. Zaman çataşıp, кабыргабыз кайышып турат. Бирок ошентсе да, ачуу душман акылдос. Ачуу калтырбайлы. Бул бейгүнөө аскерлерди жазалабайлы. Эмнеси болсо дагы, мыйзам түрүндө сот четсин. Убагы келгенде бардыгыбыз көрөрбүз. Андыктан азыр бул жерге топтолбогула, тарагыла. Үйлөрүңөргө баргыла. Ал эми бул аскерлер камакта болот. Сөзсүз камалат. Азыр жөнөгүлө. Ал жөнөгүлө. Эшикти жапкан эмес белем. Жапкам. Азыр. Эйва, не кылып атасың? Атың ким сен? Атың ким сен? Эркин. Эркин? Кимдин баласысың? Темирдин. Эркин Батыр. Уурулук жаман нерсе. Экинчи мындай кылбай жүргүн. Түшүндүңбү? Апай, ким экен бул? Эркин! Эркин! Билим, бұл келечектин таңы. Андыктан баарыбыз билим алууга умтулушубуз керек, туугандар. Малдаке, кайдагын айтпачы. Баарыбыз кагаз көтөрүп окумуштуу болуп кетсек, мал өздүгүн карайт. Жер өздүгүм айтайт. Атың ким менин? Шералы. Шералы. Куранда 1-сүрө оку деп түшкөн. Андыктан баарыбыз эркек аял, улуу кичүү дебей, билим алып окуганга умтулушубуз керек. Элдин башын айлантпа, Молдаке. Албетте Куранды билишибиз керек. Бирок могу дини бузуктардын тамгасын таанып окугандан пайда жок. Ага. Илим билим баарына бирдей. Туура. Куранды билишибиз керек. Бирок Курандан тышкары биз дагы математика, физика, тарых, географияны да окушубуз керек. Табигый илимди түшүнмөйүн Куранды дагы толук түшүнө албайбыз. Төө десе берейт экенсиң да. Жан болду сен. Туура айтам. Ага, унутпаңыз. Биздин башкы куралыбыз бул китеп. Бар бол, балам.
Yemeğim ne kılayın deysin balam? Hem ne kılmak elem ata. Zamanın börü olsa börü ol deydi. Kanday olgan günde de eldi kantip saktap kalığın jolun tabışım gerek. Бөрі болопун деп капканга түшүп калып жүрбө. Сак болардык. Elдің başынан қайғы кетпес болды ғой. Жақында ел жақшылары бос бөлтектің боğuruna çoğuladı eken. Al жақа meni de çakırdı. Men barıp elden oyun oğayın. Ha balkim sen de uğrarsın. Аксакалдардын кеби жакшы деңиз чата. Бирок алакандай жерибиз. Бир уч элибиз менен чоң күчтөргө тең келе алабызбы? Özün bil balam. Biroq men barıp elдің manayın bayqayın. Balkim barыбыз bir gepke gelip taqdirimiz oң жағына чечилип қалар. Emnesi olsa da özüңe sақ бол балам. Padişağa қызмат қылды деп зиян келтіріп қойышпасын. Sizge çınında kança bölümdегі internet жана жазылуу керек. Мегадан Mix менен өзүңүз чечесиz. Sizge керектүүнүн баары bir тарифте. Айына болгону 540 сомго. Кошумча фишкаларды кошуп алыңыз. Яндекс Плюс, 30 гигабайт соц тармактар, сүйүктүү кинотеатрлар жана башкалар. Меганын Mix тарифи. Өзүңүздүн тарифти түзүп алыңыз. Aman Sinan Bey. Yusuf. İzleme. Beni sınıftamayın. Sayacağım bitmedi. Aman Sinan Bey. Dokunmayın. Alın beni. Ballar düğme giriz. Kaç kaldı mı? Kaç. Hazır doktor gidecek. Ol. Gel. Yusuf. Gel. Hazır. Bir an Allah hiç dokunmuyor. Kutum çeç. Yürü. Ошентип. Атаң. Мекенге жетем деп жетпей қалды. Қалмыға шуда көз жұмды. Суының жегіне өз қолыммен қойдым. Нарың болды. Жазалаушы айтырат қол салып. Апам. Ежем. Байкелерім ошақта түбөлікке қалышты.
Токо экөөбүз токойго жашынып аман калдык. Кайрат кылгыла эми. Маңдайга жазганын көрөрүбүз. Кудайдын буйругу менен Тококуң аман эсен келип алдыңар. Мен бир эки кой улак бөлүп берем. Ошо менен бир аз оокат кыла бересиңер. Жезде. Жардамыңызга рахмат. Бирок мен сиздерден башка нерсе суранайын дедим эле. Токону силердикине таштап, өз алдымча иштеп көрөйүн деп атам. Каяка? Билбейм. Жумуш издеп көрөм. Балким котормочу болом. Ай, Эркин Батыр, качпа. Атаң кайда, чакыр. Болбойсуң эми, чакыр. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кытайдан кайткандарсыңарбы? Ооба. Канча үй бүлө? 5 үй бүлө келдик. Келсек жерлерибиздин баарын тартып алыптыр. Эми минтип көчөдө калдык. Рахман. Атайын силерге деп бир аз азык түлүктөрдү алып келдик эле. Ошолорду бөлүштүрүп берип коюңуз. Рахмат. Чоң рахмат. Ай, Эркинбай, бизге жардам бербейсиңби? Бас Эркин. Бол. Жүр. Өз жеринен бөтөн калган. Кайран кыргызым. Награждается Орозбеков Абдыкадыр за отвагу и решительность, проявленные в Маргелане. Возглавив народ, он встал на защиту прав рабочих, оказал смелое сопротивление вооруженным силам и лично захватил капитана Курагина. Орозбеков Абдыкадыр. Я! Выйти из строя. Есть! Сен шерге айдалғаныңда апамдар ашқан қыздар мектебіне жауап салышты. Атам менен апам көп бұзық ойлағып өтіп кетішті. Мына, өзіңді аман есен келіп алдың. Ем өзің баш көз бол. Атамдан алған жалғыз дүкенді іштеді. Атамдың орынбасары сенсің енем. Абдыкерим потомок Манапов. Его отец Сыдык был Манапом.
период Российской империи. После завершения учебы он начал работать в местной администрации империи. Даже во время последнего восстания он служил в армии Российской империи и получил за эту награду. Но после падения царя он потерял все свои полномочия. Но однако ему повезло. Он все еще работает в нынешнем временном правительстве. Его близкий друг Иманал Айдарбеков состоит в партии левых эсеров. Но он тоже участвует в их собраниях. Это остатки старого времени. Товарищ Базарный, с ними нужно что-то делать. Нельзя допускать их к власти. Tanishib qo'yinglar. Bu kishi Marg'ilon bilan Namanganda davurga ketgan mard va jasur yigit, meni do'stim Madaminbek. Sibirdan hozirgina keldi. Bu yigitlarimiz Toshkentda mas'ul lavozimlarda ishlagan zo'r qozoq yigitlarimiz Muhammadjon Tinishboyev va Mustafa Cho'qay. Ergash ağa siz жайлы көптөгөн жакшы әңгімелерді айтты. Танысқанымызға шын жүректен қуаныштымыз. Рахмат. Мен де қуаныштымын. Мадаминбек мырза, біздің тарихымыз, мәдениетіміз, дініміз бір халықпыз. Сен өзбек, мен қазақ деп бөлінбей-ақ, бір атаның балаларындай ынтымақта өмір сүргенбіз. Бірақ әр қашанда үлкен империялар бізді бөліп, бірігуімізге түбегейлі қарсы болды. Оны сіз жақсы білесіз. Түркістанда жаңадан ашылған билікке қазақ, қырғыз, өзбектен ешкімді қоспаған. Бізге өз мемлекетімізді құруымыз керек. Ташкент, Ош немесе Қоқан қалаларының бірін Астана етіп бекітуіміз қажет. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Қазір бөліп алда билей деген саясат жақсы жүріп жатыр. Сондықтан келіссеңіздер осы жөнінде кеңірек сөйлессек. Рахмат. Мен үшін алысқы жол жүріп келгеніңіздер үшін құрсантпын. Бірақ менің досым Шер Мұхаммед айтқандай, мен жаңа эле Шиберден келдім. Шиберде көрбөгөн азапты көрдім. Ел үшін жан үреген уақыттарда болған. Бірақ азыр мен өз елімде, өз жерімде тыныш жашағым келеді. Андықтан мені тура түсініңіздер. Бірақ енді біз... Кешіріңіз. Мен бұға даяр емеспін. Мен сілерге игілік қалайым. Рұқсат берсеңіздер, мен тұра берейін. Ассаламу алейкум. Егетке, чойны аңгілі? Хеш нәрсе емес. Мадаминбек үйде отыратын адам емес. Сағыншыны yazып алсын, кейін албатта өзі қайтып келеді. Олайлы қаны? Талқандай жерді жердеген, талайым менің елдеген. Geçen yıl elde başkarıp mınan elinin nırın tengdegen. Sıdık bir yavam aman mı? Mal canınız aman mı? Ballarınız aman mı? Alganınız aman mı? Halato boyloy konuşkan aymağınız aman mı? El içinde men mündüvürmeden aytam salam. Rahmat olsun. Örkünün össün baram, örkünün össün. Barakelde. Bugün bu жерге elibistin ertenki taqdırını oylanalı dep baş koşup oturabız. Mana Orustun padişası taqtan quladı. Bunu barыбыз жақсы bilemiz. Onun orduna gelgenler
Kırgızdın taqdırına öte kaydıgeri mamilede olup çıtıdı. Oşonduktan akıldaşıp, gengeşip durup, elibizdi bir tuğra jolga bagıttaylı dep oturabız batırlar. Ama kulak sakal. Intımakağa geleli. Abirok kimdin alında biri göğüs. Elibizdi saktap kalalı desek, bir jakadan baş, bir jengden kol çıkarıp, bir biylikке başı yiyip, bir gepke gelelik. Bolbosa, düşmandarga oңой жем болуп беребиз. Аксакал. Элдин баарын бийлик талаштырып, уруштурган турасызбы? Tuğra aytarsın. Bu zamanın böğrü olsa böğrü ol, tülkü olsa tülkü ol degen kırgızlar. Sırtta zamanımız buzulup, erten emne olorun bilbey turganda, mana miti biribizin sözübüz biribіз ukpay, mıskıldap olturganыбыз tuğra emes tuğanlar. Mına avam tuğra aytat. Mamleket kuru üçün ar biriңер özüңөрдүн пайдаңарды, өзүңөрдүн кызматыңарды, бийлигиңерди ойлобой, баарыңар бириңишеңер керек. Sıdık. Sen makul bolsan gözümçe makul bolu ver. Kimdi şaylayız, kantı şaylayız. Bunu kim çeyecek? Ağa kim cevap ver? Tuğra o. Yo, şunu aytsana. Kандай? Tursana. Maseleni kavurgasından koy. Kimdi şaylayız kana? Иманалы, Кир. ооба, келгендерин дагы бир тоо келиптир. Эмне кылабыз? Киргиз. Мындан ары баары жакшы болот. Жер маселесин чечип беребиз. Баардыгыңыздар ушул жерде жайгашасыздар. А бирок баарыңыздарды каттап коебуз. Ар бириңиздер аты жөнүңүздөрдү айтсаңыздар, анан шашпай жайгаштырабыз. Аксакал, сиз атыңыз жөнүңүз? Canbek ulu Nurseyit. Жаныбек уулу Нурсейит. Арабагыла устат. Жакшы келип алдыңарбы? Абдыка, амансың ба? Жакшы. Кандай турасыңар? Шүгүр. Кудайдан. Кечирип койгула. Бир аз кармалып калдым. Эч нерсе эмес. Бар бол. Арабаңызга. Бар бол дейм. Биз деле азыр эле келдик. Мына мен айтып жаткан келечектеги кыргызымдын туйгундары. Атайын билим алып окуйлу деп келиштир. Ташкентке барып билим алышса, кыргызга далай кызмат кылат го деген үмүттөмүн. Жакшы баатырлар. Менин атым Абдыкерим. Мен окуйм деген адамдан эч качан жардамымды аябайм. Бул силердин каалооңор эле чоң алкышка татыйт жигиттер. Бизге дал силердей болгон, билимге умтулган жаштар керек. Билим болбосо башкалар менен тең тайлаша албайт экенбиз. Жардамыңызды унутпайбыз ага. Чоң рахмат аба, ыраазыбыз. Бар болгула. Эми баатырлар, силер ашканага барып бизди күтө тургула. Тамак үстүндө кененирээк сүйлөшөбүз. Жарайт. Батыр, ала кой. Менден белек болсун. Ал тартынба. Рахмат. Келиңиз. Абал кандай бир жерде? Абал оор аба. Абал оор. Касташкандар көбөйдү. Минтип отурсак, мунун аягы эмне менен бүтөт билбейм. Силердечи? Караколдо деле акыбалы бар. Бирок мени Верныйга чакырышты. И Казак туугандары гезит ачып атыптыр. мен да Каримбургка чакырышты. Алаш партиясынын кезектеги жыйыны болот экен.
Жакшы болгон турбайбы? Орта Азия элдеринин уюткудай чогулуп өз тагдырын чечебиз деп турганда биз дагы кармалбай аракетибизди кылышыбыз керек. Оренбургка баргандан кийин Алаш партиясынын бир бөлүгүн Бишкекте ачууну сунуштап көрбөйсүңбү я? Эсил патшалыгы кулагандан бери биз сыяктуу киши улуттардын тагдыры сынакка түштү. Міне қазір уақытша үкімет келсе де, Петроградта Петроград кеңесі деген ұйым құрылып, елде екі билік орнап отыр. Ал патша әскері болса, орталық Азияға қашып келіп, бір ауылға шабуыл жасап, елді тонау үстінде. Сондықтан мырзалар, тезірек әрекет жасап, біз өз тағдырымызды өзіміз шешуіміз керек. Бишкекте Алаш партиясынын бир бөлүмүн ачып, боордоштор бири-бирибиз менен тыгыз байланышта болуп, биргеликте иш алып барбасак, чоң империялардын жанында үнүбүз угулбай, мүдөөбүз аткарылбай калып атат. Ошондуктан Алаш партиясынын бир бөлүмүн Бишкекте ачуу менен биз ар кимибиз өз улутубузду чыңдап, аны көздүн карегиндей сактап, ынтымагыбызды, достугубузду мындан дагы тереңирээк күчөтүүгө шарт түзө алабыз деп ишенем. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Свердловск қаласына қош келдіңіз бауырым. Сіз енді екі елдің арасындағы көпірсіз ғой. Білімі жағынан, саяси түсінігі, беделі жағынан сізге тең келер адам жоқ. Мына бүгін ошол максатыбызга жетип, Бишкек шаарында Алаш партиясынын бөлүмүн ачуудабыз. Анда эмесе сөздү Абдикерим Сыдыковго берели. Рахмат туғандар. Элибиз караңгылыктан чыгып, илим билимге умтулса, мыйзамдуу түрдө укуктар корголуп, өз жеринде кемсинбей, тынч оокат өткөрсө, эл мүдөөсүн аткарган болот элек. Биз үчүн азыр эң башкысы эл журтубуздун бүтүндүгү, ынтымагы жана биримдиги. To'g'risi seni kelmaydi deb o'ylagan edim. Taklifimni rad etmay kelganing uchun rahmat. Qani bismillah olib o'tir. Bismillah. Sizler de çoğun iş жазып отырсыңар. Кыска мөөнөттүн ичинде кокон мамлекетин түзүү бул өтө улуу иш. Biz kutgan, biz orzu qilgan Türk xalqlarini birlashtirgan islom davlati qurilay deb qoldi inshaalloh. Endi bizga senday azamatlarning yordami kerak. O'tganda seni Muhammadjon Taqsir, Mustafa Taqsirlar bilan tanishtirgan edim. Ular hukumat boshqaruviga kelishmoqda. Muhammadjon Taqsir birinchi bosh vazir bo'lsa, Mustafa Taqsir tashqi ishlar vaziri bo'ladi. Men esa militsiya boshqarishiga kirishaman. Seni chaqirganimning sababi qirg'izlarning obro'li xalqaro vakillarining biri sifatida kelib bizga yordam ber. Birga ishlaylik. Madaminbek, sen bizga keraksan. Dağ güydüm. Avakan! Oy Avakan! Oğlava çık nanın güydü. Oy çıkpaysın nanın güydü deyim. Qo'y, dag'ı unutib qolgan turbayman. Qancha aytam nan javob atqanda boshqa jumush qilbachi. Siz de öyle qarab tursangiz bo'ladi-ku. Albaysınız suylanbay. Assalomu alaykum aka. Yeshilgari. Va alaykum assalom, gel. Qaydan şaşıp? Sizni kontorga chaqirib o'tadi. Tezroq kelsin deydi. Ne olib ketdi? Tinchlik mi dedi? Bilmayman aka. Darrov chaqirib kel deshdi. Geliniz bala. Arvangiz changa, yaxshisiz? Şükür yaxshi. Avuşqa, nanды qarab turg'izchi, jangsin salib qo'ydim. Hozir kelin. Hey, qayradan javob postay to'xshaymaydi ya.
Sen bana ver. Hazır barıp kalalım. Makul. Ну, Каков наш план? если они создали армию и правительство, то это угроза создания сильного государства. Надо срочно предпринимать какие-то меры. Самое главное, надо действовать. Я как раз пишу письмо в Москву. Если они предоставят нам помощь и дополнительные силы, мы сможем захватить Коканд. Надо срочно действовать, пока они не усилились. Кстати, хотел обсудить еще один вопрос. Урозбеков. Надежный, ответственный человек. А что, если дать ему должность председателя областного комитета по Фергане? К сожалению, я не могу поддержать вашего решения. Сами знаете, ситуация усложнилась. Мусульмане объединяются. И если мы поставим у власти местного человека, вы не представляете, как мы сами себе усложним ситуацию. Ay canım. Ay azamlar. Ay azamlar. Спасибо. Спасибо, что остановил его. Мы даже не поняли, от чего он убежал. Пожалуйста. Опа. Эх вы, вояки! Одного коня поймать не смогли. А ты молодец. Молодец. Если б не ты, Бог его знает, когда его поймали. Спасибо. Да не за что. Мне просто повезло. А конь у вас красавец. Как тебя зовут? Юсуп. Юсуп. А меня Юрий. Юрий Быков. Я командир гарнизона в Караколе. Слушай, а ты не хотел бы послужить в армии, а? Ну? Ну, даже не знаю. Нам нужны такие бойцы. Соглашайся, соглашайся. Ловкие, смелые. Ну? Gel ama. Emine şaşıp. Moskovdan ot keldi. Qana. Imake. Gel qog'ozni. Обращение Петроградского военно-революционного комитета. Гражданам России Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, военно-революционного комитета, стоящего во главе Петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое боролся народ. Немедленное предложение демократического мира. Отмена помещичьей собственности на землю. Рабочий контроль над производством и создание советского правительства. Это дело обеспечено. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян. Владимир Ильич Ленин. Төңкеріш болчыдай болып тұрған.
Бирок мынчалык бат болуп кетерин такыр ойлоп турмун. Соғышып кетіп, елге запқысы тийбесі болды. Анын бетин аргысынабы. Эми биз дагы өз аракетибизди кылышыбыз керек. Өз келечегибизди аныктоого мезгил келди. Sıranın kollar başkanının dindiğiyle ilgili. Sıranın ne dıştan var, dıştan var, dıştan ay! Yardım var! Kollar başkanının yardım. Önüne kılganın ya. Ana olası. Hey! Allah'ım yardım ver. Yardım ver gidin. Sıranım yardım. Çekin akmakta. Bu ne kılganın? Haydi ayak iskiye kol götürün. Yardım. Yardım.